गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाची 3 नोव्हेंबराक जावपाक आशिल्ली नियोजीत वेंचणूक डिसेंबराचो पयलो आठवडो मेरेन स्थगीत आसा. उच्च न्यायालयांत वेंचणुकेक NSUI गोवान आव्हान दिल्ल्या याचिकेची सुनावणी 28 नोव्हेंबराक जातली. ह्या निर्णयाक NSUI संघटनेन येवकार दिला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. And NSUI Goa had filed a writ petition against the decision of DSW to postpone the timing of nomination suddenly. Goa University election is done under the purview of Statute of Goa University, that is SSA 7. And as per SSA 7, 25th September notification आयली and schedule आयलो of election હતો. आणि त्या शेड्यूल प्रमाणे 30 ऑक्टोबर 1 PM was the deadline to file the nomination for executive council. आणि आमची अख्खी कमिटी NSUI अख्खी कमिटी नॉमिनेशन फाईल 1 PM चे पयलीं केली. आमचे चेअरमॅन कॅन्डिडेट शेन रिबेलो, आमचे LR कॅन्डिडेट, आमचे जनरल सेक्रेटरी कॅन्डिडेट and all the 6 executive members we filed the nomination before 1 PM. But suddenly 12:20 notification येता की we are increasing the time to 5 PM. Why this are कित्याक जालें? Because Goa University wants to accommodate their loved ones. They want to accommodate their blue-eyed students. Who are these blue-eyed students? The ABB people. Because तांचे खुबशे भुरग्यांनी नॉमिनेशन फायल करूंक नासले म्हणून तांच्यांनी ह्यो टायमिंग वाडयलो. हे कळ्ळे मागीर NSUI Goa घेरावड द वायस चान्सलर and protested at his chamber की हे जालें तें सारकें न्ही. वायस चान्सलरान आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण सारकें करून घेता आनी कितें आहा तें पळयता म्हणून. पूण वायस चान्सलरान कांय करूंक ना म्हणून आमचे कांय ऑप्शन उरूंक नासलो. सो वी एज NSUI Goa as the chairman candidate of our council Shane Ribello, we filed a writ petition at High Court and आयज तेची हियरिंग जाली. आनी हियरिंगाक in the observation the judge came to know that खुबशे नॉमिनेशन आफ्टर 1 PM जाला. जी लिस्ट आयली ऑफ टोटल वोटर लिस्ट ऑफ 42 पीपल तातूंतल्यान खुबशे भुरग्यांनी 1 PM मागीर नॉमिनेशन फायल केला आनी तांकां कळून आयलें की कोणाक तरी अकोमोडेट करपाक हे डिसिजन घेतला युनिव्हर्सिटी म्हणून द हाय कोर्ट हॅज पुट अ स्टे ऑन द इलेक्शन प्रोसेस आनी इलेक्शन तेंच्यांनी पोस्टपोन केला टू डिसेंबर. कित्याक खुबशे मेंबर जे आहा एफिलिएटेड टू ABP तांच्यांनी 1 PM मागीर नॉमिनेशन फायल केला एंड दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ 42 लिस्ट. कळ्ळें न्हू. सो अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट द गोवा युनिव्हर्सिटी इज एक्टिंग. हे सिद्ध जाता की एव्हरी इलेक्शन देयर इज द इंटरफियरन्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, देयर इज द इंटरफियरन्स ऑफ द OSD ऑफ मेनी मिनिस्टर्स, खास करून चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व जाता. कांय दिसा पयलीं तुमकां सांगिल्लें आमच्यानी 10 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट दिला म्हणून. कळ्ळें न्हू. आनी तांचे भुरगे ABPचे भुरगे दाणे घेवन युनिव्हर्सिटीन भोंवता, डायरेक्टराक धमकयता, डायरेक्टराक अटॅक करता, तांचे भुरगे रातचे देडांक डिफेसमेंट करता पूण वायस चान्सलर कांयच एक्ट करना. तो हे सिद्ध जाता वायस चान्सलर वॉन्टेड टू अकोमोडेट दीस पीपल. दॅट इज वाय दे पोस्टपोन्ड द नॉमिनेशन अँड टुडे वी गॉट अ हियरिंग अँड वी आर हॅपी दॅट की हाय कोर्ट हॅज कन्सिडर्ड आवर पॉयंट्स अँड हॅज कन्सिडर्ड की जाला तें सारकें न्ही. ताचे खातीर हायकोर्टान ह्यो इलेक्शन पोस्टपोन केला अँड डिटेल हियरिंग जावपाची आहा आनी आमकां आश्वासन आहा की 1 PM मागीर जेंच्यांनी फॉर्म भरला दॅट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल आणि हे जेंच्यांनी फॉर्म भरला हेंचे फॉर्म डिस्क्वॉलिफाय जातले. There is a saying that goes like, man proposes but God disposes. On the day of nomination, the nomination was supposed to come before 1 o'clock. Suddenly at 12:40, just 20 minutes after the expiry of the nomination, the university comes up with another circular, with another notification saying that the date of the time of the nomination has increased till 5 o'clock. Looking at all this, all of us were agitated. Me, our other candidates, the supporters, Naushad, everyone. So we decided to take legal help. And today, when there was a hearing in the High Court, I think we were rewarded. And personally, I felt that we were rewarded because the court understood the issue, understood our problem, and made a very important observation. The court said that the Goa University's heart should bleed for students, but not for certain students. I think this goes on to show that the university has automatically decided who they want to promote and under whose calls or under whose pressure they are doing it, I don't know.
But through this media, I want to tell them and tell any government employee that y'all are not supreme. There is a law above y'all, and that law is capable enough to correct y'all when you all take decisions by yourself or under pressure.